Hello muntina namite ho zosi limna kahin nei kinun chule tuni khu lhajing nisim segi sangni le somni lenga din jong thusu chup chum ho phun do na anei kin taw hiti. Ministry of Home Affairs Government of India in achisa nini sungin Kokizo Council hole Koki thingnui SO group ho achum sia anaki mu piuvi tin thulut akemona hi. Kokizo Council lamkai hole Ministry of Home Affairs thaleng ho Wednesday ni chun New Delhi anaki motu win cessation of hostilities highway honding le buffer zone 2 ho anase uvi tin thulut akemona hi. Kokizo Council Chairman Henle thang let makai nain Kokizo sunga nam chum lamkai mi segi hon KILOIKHOMNA chun pan an lau vi tin jong ake sei na hi. THUSOH mi ho ko ma KZC lamkai khadin MHA to akeho lim now thu aseina chun MHA in cessation of hostility a hi LOULEH ceasefire ding thu aseina wachun KZC lamkai hon jong anno piu ve jong aketi KZC lamkai pan asei chu a hi le cessation of hostility a hi LOULEH ceasefire chu Kokizo ho dinga thupi a hi pui aje chu Kokizo hon gal aparo hi pun min gal ei bol khum jiova Kokizo gulang hon gal ei bol khum ho anati no hi ati amana sei bena chun cessation of hostility a hi LOULEH ceasefire chu mail hon azui ding zo a hi tin MHA ho ko ma chun kasai uvi ati na hi highway ho ke hon ding thu sei khom na jong anumin heji thu a chun KZC lamkai hon Kokizo mi pi hon koima ding in lampi a kha kha povin passenger bus le commercial vehicle ho highway al hei wa hetan ko hi jong le achi le wa le hon abile bilo amahon mo ake pu di wa hiati buffer zone 2 a holim na wachun KZC hon buffer zone ko izom ding poi modan a seu chu MHA hon jong anu pi o hi dan KZC lamkai hon a seu wina hi MHA to akimu to na thua chu KZC in Wednesday ni halanga THUSOH anei na wachun MHA thaleng ho to akehokhom na wachun KZC lamkai hon kehohla na a hi LOULEH kinup tu na ho au masanga Kokizo mi pi ho lungel le deidan ngai tha masading apoi modan MHA ho ko ma an het so ve kiti KZC in mi pi ngai dan la ding atiu thu chu MHA en jong apoi modan a het pi uvin mabana KILOIKHOMNA na chila kiding in jong alanga langin kinup tu na an neu ve kiti na hi KZC THUSOH na sei bena chun amo hole Ministry of Home Affairs thaleng ho chu pungka ni lang ana KILOIKHOM wa hin Kokizo mi bi ho deilatum ho ana sei khom ve aketin KILOIKHOMNA chu aphalangin ana ki chai je atiu na hi alangkhan in suspension of operation SO noya Koki thingnui Koki National Organization KNO le United People's Front UPF lamkai ho to Ministry of Home Affairs thaleng ho achisa August nisim ngani chun New Delhi ana KILOIKHOM win SO extension na ding ground rules ho akinup tu na neu vi tin thulut akemuna hi heji KILOIKHOM na chu SO extension ding le political solution ding thu ana sei khom danovin akese jena hi SO ground revision boarding le SO camp sulhom ding le relocation ding thu ho jong sei khom na aneovin keho na chu lamjang ten anaki chai jetin KNO le UPF spokesperson Dr. Sailin Hokip le Aron Kip Gen mina thuki su chun atalangin chule tu ma ban so lowa SO extension soijong akai peiding ovin akinep na ophong ovin hi thulut ki mu be kit khat chu hi le MHA SO ground rules ding chu a chaina ahin sima phachom khajo le phun do na dinga hi zonga kiti chamna theina ding le mabana Kokizo hon Union Territory angya uto ki sei khom ki theina dinga MHA le Koki SO group hon 2 mo chuma kinup tu na jong ani uvi aketi na hi Kokizo ho political demand sei masanga SO extension ding thu sei thla masat ding apoi mo dan thua jong kinup tu na ani uvi aketi achisa July nisim som langa nia kipat foothill naga coordination committee FNCC in naga area sunga Kokiten chile wale abol thelo diutia ban anachil hapiu tu nisena achil hapijing na layo to kilhanin jani chun working committee of Koki Civil Society Organization hon ban la do na din pungka somthum la gupsung ultimatum atipita vinahi working committee of Koki Civil Society Organization spokesperson thangmilin kipgenin aseina angai kholo ban ki bol hin milham ho chunga hasan anasta alhutan hichihin nam ni te ni ge ka ki buina sangta su sa the hi ati
stakeholder chum le CSO ho to gunta SUHCHET akinei jovin hichi apoi molo ban ki bolna anung langa ki chim ho he to hitan amo hin amo personal agenda subulit na dia thinglang mi phem hi atil ngolu a hi tin thangmilin kip gen chun a sei be na hi mail hei milung thim se phemin kuki hole naga ho ki ka ki tu mona umsa te di ti hi atu mo hin hichina dinga hi foothill naga ho hi aman chau hi working committee spokesperson in asei bena chun Federation of Homi Lamkai sapamcha jadu mani le Federation of Civil Society Force Lamkai TH Manihar hin ahilo lamta foothill naga ho hi atil hona kuki ho chunga hichi apoi molo ban ki ko hi ati amani hin khohe phalo lengmai community ho hi ahilo lamta atil se jing hona hi district le central authority ho koma hichiban la do na dinga nge na akinei jing wangin don na sa na koi puvin hito kilhona pungka somthum la gupsunga FNCC ban hi akila do LOULEH National Highway 2 sunga total blockade ki coding a hitin phundo na anejina hi hijipat ki pi pungka somthum la gupsunga ban akila do LOULEH August nisim gate tichu jingni kho jingka lang nidan se gya kun National Highway 2 lampia thille lopoi mo ho pole ki kha panding he tai zongati hicha ko na thilso hoilo ahung sole jadu mani manihar still le central government thunei vai hom hon mo akipu di wahi dan jong thangmilin kip gen working committee spokesperson in aseina hi THADOU in P Manipur TIM lamkai hole mailhei civil society organization sum lamkai hon jani chun infar classic hotel muna KILOIKHOMNA anne jovina hi THADOU in P Manipur lamkai ho chu Wednesday ni jingka lang nidan ko vel chun Biltikan Region International Airport ahung lungvin am ho chu kokomi ti chu coordination committee on Manipur integrity lamkai hole Manipur police on alam to wina hi mail hei KILOIKHOMNA head THADOU kokomi or Manipur United Clubs Organization amuku Federation of Civil Societies Fosle arambai tengol ho anakimu piwin mail hele THADOU ka hi ti ho ki ka thu sim phating dan ana SUHCHET wina hi internally displaced persons ho a in chewa nung chending thu le manipula chamna umsa ki na ding thu ho jong ana SUHCHET wi kiti THADOU in P minachun JK Singsun minthang P somewhere Silal Tanpui James THADOU Thangmin Lum Joshua Dr. M Pausi Jamkhulun Mango T Michael Lam Jathang Ho Kip Ne Kholal Mangmin Lal Mangchung Meng Paukam Le Janglin Ho KILOIKHOMNA achun anapong vina hi KILOIKHOMNA ki cheya infara thusu mi hon thudo na anei na wachun THADOU in P lamkai le mailhei lamkai hon asai thu pi penu chu manipula chamna umna ding thu ki se hi a TV mailhele THADOU ho KILOIKHOMNA hi tu kumadinga akimu tu naw ani veichen na hitan KILOIKHOMNA masa chu Guatia ne wahi hitol hona THADOU in P Manipula ko na tusu ki mukhanin asei kitna chung THADOU nam hi aitia but distinct identity ne hi British vai pu masang hian India chamhla ju hi jongle THADOU nam chu THADOU bo wahi hizia Government of India Presidential Order Sangkha Jakku somale kubin THADOU distinct identity ven bitnadinga THADOU tribe tia recognition abola hi THADOU in P Manipulin THADOU distinct identity asei hi asim thu hi pun pule pa khanga pat aum sa chule Government of India Presidential Order Sangkha Jakku somale gum hi achi pi hi wangsirum ta in politician ho su hile bol khiljin mei nisim thum sang ni le somne thuma patin Manipur kamsung boina umin THADOU nam mi te jong thinale manatam ta itu wina hi THADOU nam mi te chu ahin lai jong le THADOU a ke heading a thi jong le THADOU a ke heading a hi hinla wangsirum ta in identity head hil ti chu mistaken identity zin THADOU nam mi te kuki thia I thiu hi THADOU nam thu simdinga manalin ta hi civil society organization tamta ITLF ku tu korsam JPO chule adangdang pankhom na din ake simdo in public platform a ake sei tampen chu unity su ke loading unity om theina dia tribe nomenclature politics ball loading tia hi hinla political demand bolding ake sei pharin political nomenclature apoy mota na hi le political nomenclature din yo united ake simdo in hinla lamkai kim khachun jo united sunga unity a pankhom sangin ama tribe nomenclature ngai lu na anei jotan KZC a hin sim do win a hi le
unity abuijin political demand ki sejong ata hi loading ake chi tai tribe identity politics in political demand asu be hi hichia kunchun nasata in tribe identity politics ahung machalin min ama tribe relevancy ahin ki hol che uvina hi hinla wangsirum te in THADOU nam organization ho chu su thibin aumin THADOU nam mi te chu akai hoiding le lam kaiding lovin aumin THADOU mi pi thom ho na le beidon na kamcheng jong social media anaki jajing in hi pule pa khanga par sa THADOU nam ngailu nadi ta nei hon THADOU in pi Manipur ahin sim do hi koi hile THADOU nam mi ka hi ti zo sin to sot che ding hi koi ham anam ngailu ding nam ngailu nakiti hi pathin thil pi ahin hichi hi mi hi min ahi na identity aki he na le ven bi na zong ahi Manipur boy na hi chamna mano ahin THADOU nam khan khuding gel na THADOU community le meite community ki ka community understanding ding hi thil poi mota ahi THADOU in pi Manipur hi THADOU na madia visionary leader le intellectual capacity nei ho lam kai na ahin THADOU nam khan khuding gel na ato abol zo siu hi THADOU nam mi tian na chiwa to sodutin moral support le taunan geldo jinguti tin THADOU in pi Manipula kun THUSOH ki mukhat chun asai na hi na to namun ho numei na tong ho ven bit na ding gel khona zin Manipur sarkar in Manipula thilchum chum ki sim namun ho ti chu factory numei ho janiden soma ki pa jingka lang niden nga sung na ato dio afal ta pu na hi hejikeu chu hilovin sarkar in numei nawom ho jong factory ho jingka niden guma ki pa janiden se gi chen na to ding afal ta pu na hi Hijitu ahin Manipur Textile Commercial and Industry Department in Wednesday ni chun THUSOH an bolovin hi Department in THUSOH bol na wachun numei ho janidan segi pela na to sa loading ahi atiwin numei janidan segi pela na tong num ho chun ama num na ahi LOULEH ki phal na lekha apilu ding atiwin hi numei ho na to namun ho a bit na ding deijin THUSOH achun factory munjo si ho meiwa sa so ke ding factory sung le pamlanga CCTV surveillance koiding numei na to na nei hoding in le office ki ka gari gun pi ding kiti ho bolte te ding in asayo vinahi mi himdam theina ding gel khojin department THUSOH chun factory ho ajong thinglim ta koiding in ahead so vinahi sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act sang nile somna thum hi na to na mun ho chipi te te ding in jong head sana ani zo vinahi na to na mun hoa numei chunga khanse na omlo na dinga factory nei ho gp thei dan asem diu grievances officer kha che jong factory ho a koiding in head sa hiwi tu chung Nagaland Badminton Association vice na noya asomli le segi chen leading interstate and district championship sani le somni langa ki bolna ta chanu kikim khongsai 13 years daughter of Jangkhulim Khongsai le Hoichong Khongsai Chonjang village Saikulin women singer under 19 gold medal le mixed double under 19 gold medal ahin munachunga KSO Saikulin ki papi na thu le pacha na thu sangta injani chun ahin phongo vinahi mabana jong kichip kulsi lama gamsung le namsung enjoy sangsing jing thei ding in KSO in adeisa na thu aphong vinahi alangkharin achi sani khoma machun committee on tribal unity kutu in jong kikim khongsai daughter of pu janglim khongsai joint secretary kutu achena in mun kangpopi ward number 3 vil na le maicham simna aganei piu vinahi hicha chun kikim khongsai ki papi na le tilkho na thu sei na jong kutu chairman thanglin kipgen in anijin pathin hinga taupi na manga CHY chairman in amangin hi Jani chun Imphal East District a kumsop langa upa chapang kharin Japanese encephalitis tichu JE net nazi in ahin khu anachani nahi JE net nazi a anamolim chapang pa chu Imphal East District phagnung awang le kaya cheng khundongbam ilana kitin amahi achisa August nisim ninya chu Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences jenim sa tesa ki bona JE positive anahin Akivet kol jinglaya August nisim lini chun ahin khu anabeita nahi chapang pain JE net nazia thina atu to kelhanin phagnung social youth club le Palida hon vector borne diseases control program in Faris to kithuin phagnung awang le kai le akim ve hwa fogging anabolovin nahi health department data dungzuya achisa January sangni le somni langa ko na
Manipur sunga dengue case zakhale somthum lagi omtan Japanese encephalitis case somle malaria case som kubla khat apata nahi district wise JE case ahile infarisa li infarisa ni kangpok pia khat thobala khat kakchinga khat le okhula kharahi Cookie Student Organization akun head sa thupun kimun asaina chung Gamsunga Transport Association ho hinga head sa chahile Gamsunga Simlai Chapang ho hi atamzo cycle muna hostel facilities ho alha samjin in muna kuna school chan nisia kile atamovin hichia hin chapang tichu day scholar hon gari bahara hi milhamda ho to kibanga api jingule chapang tampin hasan atun nise school chizolo atamta nahi heji chung chang thua hi Gamsunga Transport Association hole Simlai Chapang hon anuiza point ki pyo hi izuitivin head sa hi khatna Transport Association hon Simlai Chapang ho bahara hi 50% avet diwahi Nina Simlai Chapang ho school uniform zawa bo bahara ki wedding hi chule koitabang school uniform ki van lo hon milam ho pizza api diwahi heji thu phone hi Transport Association hon Simlai Chapang ho dingle Gamsung ngailu na zala izuichi divin head sa na ahin kinai na hitin KSO Cycle General Secretary Thangun ho to boy soikai na head sa thu phone ki mochun asai na hi LKSPTA Information and Publicity ngambom ko kia kun head sa thu phone ki mon asai na chun ngailu room ta LKSPTA driver hokoma head sa anom chu lamper lang okhulang saya kun song pilam ka jot na lang hi thulela ake khulin ahung boi the aumjin chom khat chida pharu hiti tin tipna le head sa na Public Transport Association in tipna ahung kinei achi te auma boina itu khaule koima thimo ichen lo diwa hi tin thusu chun asei be na hi tuni khwa dinga thusu LAHKHOM chum phun do na i nei thiu hi chen chu hi tan ti